Terapija mikroiglicama s Reviderm Skin Needlerom je tretman za pomlađivanje kože prirodnim putem koji potiče kožu na obnavljanje i pritom ublažava bore, strije i ožiljke, te se postiže zatezanje i pomlađivanje kože. Mikroiglice ne dovode do stvarnog oštećenja tkiva, nego do takozvanog mikrooštećenja gdje živci šalju impulse i time započinje proces zarastanja i proizvodnje kolagena i elastina. Dragi moji klijenti, javljam vam se 24 sata nakon tretmana kako bi se uvjerili da nema negativnih indikacija, te da je crvenilo u potpunosti nestalo, a ja sam se normalno vratila svim svojim obavezama. Pozivam vas na put do lijepe i njegovane kože uz Reviderm.